Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo dusangire rino sengesho ryo kwiragiza Imana muri rino joro imbere yuko tuja kuryama. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo turagushima cyane, turaguhaye icubahiro ingene watugiriye neza uyu munsi wose. Mana wirigwanye natwe mwami Yesu, wabanye natwe amajana amaza, aho twagiye wagendanye natwe, waturinze impanuka zitandukanye mwami Yesu Kristo, wirigwanye natwe mu byo twagiyemo Yesu, wabanye natwe mwami wacu. Ibyo twagusavye mwami Yesu Kristo, ibyari mu bushake bwawe wabikoze Mana. Hari n'ibyo waduha Yesu Kristo tutari twabanje no kubigusaba. Data nuhabwe icubahiro. Turagushimiye Yesu Kristo ukuntu dushitse ino saa tugihumeka umwuka w'abakiriho. Si bisanzwe namba na gatoya Mana. Uyu munsi nyene hari abantu benshi cyane barangije, ariko twebwe n'ubuntu watugiriye nuhabwe icubahiro. None Mana tuje imbere yawe rero mwami Yesu Kristo, tugiye kuguhamagara ngo tutaramire, tugiye kuryama, tugiye kuruhurira imibiri yacu Yesu. Turakwinginze Mana ngo duteramire. Ijoro ni rinini cyane mwami Yesu Kristo, ijoro rinini kandi rigenda mu byinshi bihiga ubugingo bw'umwana w'umuntu. Mwami Yesu, mwijoro niho Satani akorera ama operation atari makeya. Mwijoro mwami niho abarozi bakora ibintu byabo bitandukanye. Mwizina rya Yesu Kristo turafashe imyuka mibi n'abadayimoni, turafashe ibisigo n'imizimu n'amashetani mwizina rya Yesu Kristo. Turafashe abadayimoni bikuzimu no mu kirere mwizina rya Yesu Kristo. Turirukanya abapfumu n'abarozi, turirukanya abakonikoni mwizina rya Yesu Kristo. Turirukanya abakinzi mwizina rya Yesu Kristo. Turirukanya abacuraguzi, turirukanya abapfumu, turirukanya abantu bose bashaka kutugira nabi rino joro. Turafatije abasuma n'abambuzi, abicanyi n'abandi bagizi banabi uburyo bwose Mana data wa twese uri mu ijuru, mwizina ry'umwana wa Yesu Kristo. Ufate ibyo byose Mana, dusinzire twiziguye Yesu, uduhitiro ryoshe Mana, turyame twiseguye wewe nyakubahwa, nkuko Yakobo ngo yaryamye asinziriye ngo yisegura igitandara, maze Mana yo mu ijuru arota inzozi, arota icuririzo. Kandi abera bakera Mana, abo wakunda warabagendera ukabagendera no mu nzozi, kabaganiriza Yesu, ukababwira amabanga yawe, ukababwira ico bashaka ko. Natwe mwami Yesu Kristo tugira turyame rero. Yesu ngwino mu nzozi y'Imana, uganire natwe, utwereka amabanga Yesu, kuko Mana wavuze ngo mpamagara ndakwitaba, ngo ndakwereka ivyikinze, ngo nivyo utari bwabone. Mana turaguhamagaye rino joro, utugenderere Yesu, utwereka amabanga, utwereka ivyikinze mwizina rya Yesu Kristo. Utuganirize, turinde indoto mbi ziva kuri wa mugwanizi Satani, hari ikazi dutera ubwoba zikaduca ivutu mwizina rya Yesu Kristo. Turazifatishije mpiri, hari izarungika Mana zikadutera umubabaro, tukavyuka imitima yavyimvye mwizina rya Yesu Kristo. Nazo turazifatishije mpiri, avyitiro rivuye mu ijuru. Dusinzira amahoro Mana. Bya bindi Satani arungika, umuntu akavyuka mu gitondo yumva yavunaguritse, umuntu akavyuka mu gitondo yumva atahantu yikoma, aho wagira ngo baraye baramukubitagura mwizina rya Yesu Kristo. Ivyo bisigo byose turabiturije umuriro w'Imana, umuriro w'Imana uzukikuza aho turyamye mwizina rya Yesu Kristo. Ingabo zo mwijuru zikikuze mwami ingo zacu, maze nyakubahwa dusinzire tumerewe neza. Ngwiye atari we uhoraho ngo uzigamye igisagara, ngo abateramye, ngo abarinzi, ngo babera amaso ubusa. Niyo mpamvu tuguhamagara ngo udutaramire nyakubahwa. Ingabo zo mwijuru zidukikuze, tugira imbere za kumuriro, ibisigo abadayimoni ntibashika aho turyamye, maze Mana yo mwijuru urarane natwe, utugirire neza mwami.
sinokwibagira imfuvyi n'abapfakazi Imana, sinokwibagira abantu Mwami Yesu Kristo batagira aho baryama. Yesu Kristo, sinokwibagira abantu barayataco baronse bafungura. Mana yo mwijuru bagenderere, cyane cyane abagutakira ijoro n'umurango Mana, ngo ubagirire neza nabo bahindurira amateka. Ndakwinginze Mana yo mwijuru, ubagenderere, ubahe ico kurya, ubahe ico kugaburira imfuvyi, ubahe ico kwambara, ubahe aho kuryama, ubahe ubuzima bwiza, kugira ngo Mana yo mwijuru babone ibyiza byawe, bagukurikire banezerewe. Wera w'Abisirayeli, ugira neza bose atakinubwe, kandi Mwami Mana yo mwijuru ukamenya umwe wese, ukamenya ibimukwiriye Data. Yako Yesu Kristo wavuze ngo Data wo mwijuru ngo azi ibyo dukenye, ngo arabizi, ngo tubanze twitwarike iby'ubwami bwawe ngo n'ugukiranuka, ngo ibisigaye byose ngo uzobitwongera. None Mana Data twese uri mwijuru, aho umuntu wese ariko aragutakira Mana, agusaba ibyo akeneye binabiriya bitandukanye, akwereka ibisozi binabiriya bimuhanamiye, bimugoye, bimubangamiye muri buno buzima, umugirire neza. Urimo amashimwe mu mutima wiwe, uzobukoze Data burya. Bisigaye uri Imana ugira neza, uzi ibidukwiriye, ukamenya ibidukwiriye Mana, ukabiduhera ubuntu n'imbabazi, nivyo tutirirwa tugusaba ukabiduha. Byose birabukushaka, ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemwo, amena.